Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko zafashe intwaro zikomeye za Irani zari zoherejwe inyeshyamba z'Abahuthi muri Yemen. Ministeri y'ingabo y'u Rwanda iravuga ko mu ijoro ryakeye abasirikare batatu bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bambutse umupaka, umwe muri bo akicwa arashwe. Twanagiye no kureba uko byifashe ku mupaka wa Kanyaru nyuma yaho u Burundi bufatiye icyemezo cyo gufunga imipaka busangiye n'u Rwanda. Turumva nuko byifashe mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afrika cy'ibihugu ibera muri Cote d'Ivoire. Bafitiye n'ikinamico urunana. Muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa kabiri itariki ya 16 z'ukwezi kwa mbere. Ano makuru reka tuyahere mu Rwanda, aho Ministeri y'ingabo y'icyo gihugu ivuga ko mu ijoro ryakeye abasirikare batatu bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bambutse umupaka. Yatangaje kumwe muri bo yishwe arashwe nyuma yo kurasa ku irondo rya gisirikare, naho babiri barafatwa. Itangazo riravuga ko abasirikare ba Kongo bari bafite imbunda ikoreshwa mu ntambara n'udupfunyika tw'urumogi. Umwe mu bashinzwe umutekano muri Kongo yemeje ko hari ikibazo cyabaye koko, ariko yongeraho ko bitasobanutse niba koko ari abasirikare ba leta ya Kongo cyangwa se niba ari abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro. Umubano hagati y'ibihugu byombi ukomeje kuba mubi, aho buri ruhande rushinja urundi gushyigikira imitwe y'inyeshyamba zibangamira umutekano w'igihugu ziturukamo. Umunsi hubaye wa gatanu leta y'u Burundi ifashe icyemezo cyo gufunga imipaka yose icyo gihugu gisangiye n'u Rwanda. Ni icyemezo cyagize ingaruka ku migenderanire hagati y'abaturage b'ibihugu byombi bakoreshaga imipaka ihuza ibi bihugu. Mugenzi wanjye Jean Claude Mwambutsa uyu munsi yasuye umupaka wa Kanyaru ajyanywe no kureba isura ufite nyuma y'iki cyemezo. Twavuganye mu kanya kashize, ntangira mubaza uko yasanze byifashe. Hageze mu masaa 6 y'amanywa nsanga umupaka wera, nta rujya n'uruza ruhari. Nabashije kuhabona gusa imodoka ntoya zimwe bita taxi voiture zitwara abagenzi, ariko nazo abashoferi bazo baziryamyemo, bigaragaza ko bari babuze aho batwara. Nahabonye moto imwe ndetse n'abantu bakoraga isuku yo ku mupaka gusa n'abashinzwe umutekano. Nta rundi rujya n'uruza nabonye kuri uriya mupaka. Uyu ni umupaka wakoreshwaga n'imodoka zitwara abagenzi ndetse n'izitwara ibicuruzwa byambukiranya imipaka. Ubu izo ngendo zose zarahagaze? Nibyo Jacques, icyo nicyo cya mbere kigaragaza ingendo zarahagaze, kuko uretse no ku mupaka no ku muhanda wose kuva mu mujyi wa Huye werekeza ku mupaka, nta modoka nimwe muhura, zaba inini zitwara imizigo ndetse n'aya mabisi maremare atwara abagenzi, nta nimwe ushobora kubona muri uriya muhanda. Hari hasanzwe n'ubucuruzi busanzwe bukorera ku mipaka, bwo bimeze gute? Niba urujya n'uruza rwaragabanutse, ubwo nabwo bwagizweho ingaruka? Ubu bucuruzi bukorerwa ku mupaka nicyo kintu cya mbere cyakubititse urebye nyuma y'iyi minsi 5 ishize, kuko ubucuruzi bwakorerwaga hari nk'abavunja amafaranga barafunze, ibiro byabo ntabwo biri gukora. Hari abatwaza abagenzi babavana ku gice kimwe cy'umupaka babajyana ku kindi babatwaje imizigo, abo nabo nta kazi bafite. Hari abo nabonye bicaye ku mpande nta kintu bakora. Hari abacuruza ibinyobwa ndetse n'ibiribwa aho hafi mu tuzu dukeya duhari, nabo nasanze bicaye ariko nta muntu ubabaza icyo kugura. Ndetse hari n'abafite ya macumbi mato yamwe bita lodges, nabo bambwiye ko nta muntu n'umwe
bakira uje nk'umushyitsi wabo, kuko benshi ni ababaga baje kwambuka umupaka wenda bakagira impamvu runaka zituma batambuka bagasaba gucumbika. Leta zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko zafashe intwaro zigezweho za Irani zari zoherejwe inyeshyamba z'abahuthi muri Yemen. Igikorwa cyo kuzifata cyabaye hashize iminsi 5. Izi ntwaro zafatiwe mu bwato zirimo ibice by'ibitwaro bya misile bya rutura birasa kure hamwe n'ibice byazo birasa ndetse n'ibyuma byo kubiyobora. Hari n'ibyuma bigize intwaro zo kwirinda ibitero byo mu kirere. Igisirikare cya Amerika kiravuga ko isuzuma rya mbere ryerekanye ko inyeshyamba z'abahuthi zimaze igihe zikoresha intwaro nk'izo ku bitero ku mato atwara ibicuruzwa mu nyanja y'umutuku. Amerika yahatakarije mu nyanja abasirikare 2 kabuhariwe barwanira mu mazi muri icyo gikorwa cyo gufata izo ntwaro. Hagati aho amakuru hatangwa n'inzego zishinzwe inzira zo mu mazi aravuga ko hari ikindi gitero cya misile cyagabwe ku bwato butwara imizigo bwari hafi y'igihugu cya Yemen. Ubwo bwato bwitwa Zographia bufite ibendera ryo muri Malta, biravuga ko bwononekaye gato cyane. Kuwa mbere inyeshyamba z'abahuthi zatangaje ko zarashe ubwato nk'ubu zikoresheje igisasu cya misile kirasa amato. Icyo gitero nacyo nticyangishe byinshi. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze muri Ethiopia baravuga ko abantu barenga 200 bamaze gupfa bazira inzara yatewe n'amapfa mu karere ka Tigray kajahajwe n'intambara. Abayobozi bo muri ako karere bari baratanze impuruza ko kari hafi yo kwibasirwa n'inzara ishobora kugereranwa n'inzara y'akataraboneka yibasiye Ethiopia hagati mu myaka ya za 80 igatuma abahanzi b'ibyamamare bakoresha ibitaramo byiswe Live Aid byo gushakisha imfashanyo yo kugoboka icyo gihugu. Ku rundi ruhande guverinoma iyoboye igihugu cyose irahakana ko inzara yegereje maze ikongeraho ko irimo gukora uko ishoboye kugira ngo itange imfashanyo. Ni inkuru ya Karkidane Yibertal mugezwaho na Yvette Kabatese. Televiziyo ya Tigre itangaza ko abayobozi b'inzego z'ubuzima bemeza ko mu mujyi wa Egda Arbi honyine abantu 209 barimo n'abana bapfuye. Mu kandi gace abantu 16 bahunze kubera imirwano hagati y'abanyagihugu nabo bishwe n'inzara. Mu byumweru bishize uturere n'imijyi two muri Tigre byavuzwemo impfu, mu gihe ako gace kagihangana n'ingaruka z'intambara y'inkundura ndetse n'uruzuba rwacanye rwari rumaze imyaka rutagaragara. Guverinoma nkuru ihakana ko atari amapfa, ijambo ridakunzwe na gato muri Ethiopia, ariko ikemera ko uruzuba ruriho rugira ingaruka kuri miliyoni z'abantu. Umuryango w'abibumbye ONU uvuga ko abarenga miliyoni 20 bakeneye imfashanyo y'ibiribwa muri Ethiopia kubera ingaruka z'intambara, uruzuba ndetse n'imyuzure. Twerekeje mu majyepfo icyo gihugu, abategetsi ba Kenya bategetse abatanga amacumbi akodeshwa gufatira ibyangombwa biranga abashyitsi kugeza igihe basezereye. Ni icyemezo gifashwe nyuma y'icyo bise ukwiyongera gukabije ku bikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo n'ubwicanyi. Mu byumweru 2 bishize abagore 2 bakiri bato biciwe mu mazu yo mu nyubako yo guturamo yakodeshejwe mu gihe gito. Ubu bwicanyi kandi bwatumye abantu barushaho guhagurukira kwamagana urugero ruri hejuru rw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihugu. Ku mbuga nkoranyambaga kandi hagaragaye umujinya nyuma y'aho benshi bahashyize ubutumwa bushinja abahohotewe. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi Amnesty International wavuze ko aya magambo akubiye muri ubwo butumwa atafatwa gusa nk'ubw'abantu bakeya ku giti cyabo, ngo ahubwo bwerekana umuco mugari wo kwanga abagore muri Kenya. BBC gahuza miryango muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS iravuga ko kunywa itabi ku isi bikomeje kugabanuka. Riratanga ariko impuruza ko bizatwara indi myaka 30 kugira ngo ingaruka nziza z'ingamba zo kurwanya kunywa itabi zigerweho. Hagati aho OMS ivuga ko abantu miliyoni 8 ku mwaka bapfa bazize kunywa itabi. Yongeraho ko ibihugu bigera ku 150 birimo kugera ku ntego yabyo yo kugabanya kunywa itabi, kandi ngo umubare w'abanywa itabi waragabanutse uva kuri 1/3 cy'abantu bakuru bose mu mwaka w'2000 ugera kuri 1/5 mu mwaka wa 2022.
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ariko risanga inganda z'itabi zirimo gukora uko zishoboye kugira ngo bitagerwaho. Ubu noneho twerekeze mu mikino yo guhatanira igikombe cy'Afurika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru, irushanwa ribera muri Cote d'Ivoire. Imikino igeze ku munsi wayo wa kane. Uyu munsi harakinwa imikino itatu, wabanje wahuje Burkina Faso na Mauritania. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana udukurikiranira iyo mikino ari mu Rwanda. Yves, uwo mukino wagenze gute? Jacques, penalty yo ku munota wa nyuma itumye Burkina Faso yegukana amanota 3 y'ingenzi mu mukino utayoroheye na gato. Umukino yakinagamo na Mauritania, ikosa ryakozwe na myugariro wa Mauritania mu rubuga rw'amahina, hanyuma iyo penalty yinjizwa neza n'umukinnyi wa Burkina Faso, umukinnyi igenderaho Bertrand Traoré ukina mu gihugu cya Turkiya. Intsinzi nk'iyi rero mu marushanwa nk'aya mu gihe amakipe kiri mu matsinda, ikivuze nuko Burkina Faso isigaje byibuze kunganya umukino umwe kugira ngo ibone itike yo gukomeza. Iba ari intsinzi rero ikenewe cyane mu mikino nk'iyi ya mbere. Indi mikino ibiri hiteganijwe uyu munsi ni yihe? Ninde uhabwa amahirwe hive? Umukino ugiye gukinwa mu kanya isaa moya ku isaha y'i Kigali n'i Bujumbura n'uwo mu itsinda rya gatanu ku kibuga cya Amadou Gon mu mujyi wa Korogo hagati ya Tunisia na Namibia. Tunisia irahabwa amahirwe mu by'ukuri gutsinda uno mukino kuko iri no mu makipe ashobora kwegukana igikombe. Iri mu makipe ahabwa amahirwe, ifite abakinnyi bakomeye n'igitinyiro muri Afurika ugereranije na Namibia. Gusa Tunisia yakwitondera ikintu kimwe: mu mikino ya nyuma mu bikombe 4 biheruka bya Afurika yananiwe gutsinda umukino wayo ubanza. Icyo ni ikintu abantu benshi babona yuko gikunda kuba mu mupira w'amaguru. Undi mukino nawo ni umukino wo mu itsinda rya gatanu, undi mukino uteganyijwe saa 4 z'ijoro. Ikipe ya Mali irahura na Afurika y'Epfo Bafana. Ugendeye ku buryo buri kipe ihagaze muri iki gihe n'abakinnyi ba buri kipe, Afurika y'Epfo ntiyahagarara imbere ya Mali, bivuze ko Mali ariyo ihabwa amahirwe menshi. Ejo makuru atubwira ko hari indi mikino yari iteganijwe mu ijoro, batubwira uko iyo mikino yarayikinwe ndetse n'iteganijwe ku munsi w'ejo. Mu mikino y'ejo amakipe yahabwaga amahirwe yose yaratunguwe. Cameroon yanganyije na Guinea Conakry igitego 1-1. Ni mu gihe Guinea Conakry yakinnye hafi igice cya kabiri cyose ifite ikarita itukura. Naho Algeria nayo inganya na Angola igitego 1-1. Angola yishyuye Algeria kuri penalty ahagana ku minota ya nyuma. Hanyuma ejo kuwa gatatu hazakinwa imikino 2 gusa yo mu itsinda rya gatandatu. Ikipe ya Maroc izahura na Tanzania. Tanzania niyo kipe yonyine ya Afrika y'Iburasirazuba iri muri ririya rushanwa. Naho isaa 4 z'ijoro Congo Kinshasa ikazakina na Zambia. Jacques, urakoze Yves Bucyana kuri ayo makuru y'irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru, irushanwa ribera mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Tugeze ku isaha ya saa 12:43 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Hano i Londres turi ku isaha ya saa 10:43 n'umwanya w'ikinamico Urunana. Mutesi ngo ntazongera gukunda ukundi. Pascal wazindukirije Muzara ku nkoni. Arazira iki? N'Urunana. Sha Muza, ngiye kongera ngukubite wicuza icyo nyoko yakubyariye. Wambare papa. Nyagupfutize wese wabitumwe nande? Urajya kwiga wabitumwe nandera? Hari uwanyuze wagiye mu mashuri ngo nawe wa kabiri? Ntaonza ko ngenda bishaka. Zibaho ngaho gashaka uburirwe wanjijiwe uriga nge narize. Icyo gikayi baguhaye ubanza ari cyo kigushuka. Reka nze nkwereke sha, reka nze nkwereke. Papa njikayi kandi yo nani kagamo. Nikayi gusa se ko nawe ngiye kuguca.
ndapfuna umuheto iki cyana genda wenda ko ngendagera mu ndakubita mpaka genda genda ufite genda unyinginga ibiki Pasika Pasika kuko bita umwana bimeze bite oya ndeka rwose ndeka oya ndagira ngo rwose uru rutwe nduvomemo agasuzuguro karwuzuyemo byagenze bite se nyine kutambwira umva dore iki cyane ejo cyavuye mu rugo ntazi iyo kigiye njye na nyina twirirwa twataye umutwe twakibuze nimugoroba wa joro mbona kirabundabunda gitashye nta n'isoni avuye kuzerera mu baturanyi se niyo haba mu baturanyi bikagira inzira ibaza umukubitwa n'inkuba nashatse kuva mu gitondo kugeza nijoro nkakubita umutwe hasi ngo yagiye kwiga da nta soni ibyo ni by'umuhora rero reka da ugira ngo se byarangiriye aho ngaho ntabwo byarangiriye aho dore n'ubu ngubu mu gitondo dore ubu tubona ngafashe kari gasubiye kwirirwa kabugira ngo iyo ku ishuri ukarajya kwiga yiga ibiki arambeshyira ntabwo naringiye kuzerera muga ahubwo naringiye kwiga none se ukunda kwiga muza ndabikunda nuko iwacu babuze dore n'ikaye yanjye bari baranyerera papa mwaje kuyitabura n'ikaramu yanjye arayijugunya ubu sinziga n'ikikoko none se imana ntuyemera mute ndayemera ariko kurwara fistile ni ikibazo gikomeye Beni gikomeze ku buryo imana itagikemura mute bakubaga ubwa mbere wari uzi ko byagenda neza izere ko bizagenda neza rwose mwana wa mama ejo bundi rwose uzaba uri mutaraga utibuka ko wigeze no kwirwara nibyo koko Beni ubu nzongera mbe muzima njye ngenda nikanga ngo abantu baranjyanira inzara bavuga ko nuka aha umusibo se ejo bundi ukabyibonera mutubaye iki nkubwiye nabi se kurize ntabwo ari wowe Beni ninde se sha Beni Petero ni umugome mwabashije kuvugana se tuvugana se sha yabyemeye ariko byibuze nimero yaciyemo sha ubanza yaranayijugunye kuko noneho nyamagaye ahita yikuraho nta n'icyo bambwiye ntusimuvuze umukuye negereje ibyo twanyuranyemo ndeba aho bingejeje nibutse ko ntihanaye agahinda karanyica ariko urinda kwicwa n'agahinda kubera iki hejuru y'umuntu utagushaka urabona numara kwivuza ugakira neza uzabura umusore ugukunda utari Petero sha Beni sinzi niba nzongera gukundana n'abasore pe ko Petero naramukundaga ntiyari akwiye kumemukira bigeza ngahibaza ukuntu uri kurizwa n'uko ubuze umuhemu kandi abasore beza bahari barahari ariko bose nawe twanyuranye muri ibi bihe bikomeye nk'ibyo nanyuranyemo na Petero none ko byose Petero abitesheje agaciro akabihindura zeru sha nawe siwe buriya ni abakobwa bamushutse muri kaminuza yibagirwa amasezerano twagiranye haramushutse se n'umwana sha Beni muri kaminuza abakobwa beza b'ibisupusupu b'izubazuba sha Petero yarankundaga ariko buriya abo bakobwa baramwibambaje babura imbaraga zibahakanira none se niba wumva ari uko byagenze kuki utiha amahoro ngo umureke ugira ngo ababyeyi bamwe ntitwagowe muga mujye munyumvira ibyo tubana nabyo mu ngo zacu pe mbese ubwo icyo umuhora nuko yagiye ku ishuri nta kindi ubusanzwe rwose yari umwana mwiza usibye iyo ngeso yo gushaka kwirirwa mu mashuri yadukanye muri iyi minsi ubu se ndakubwira ngo iki Pasika cyakora urantunguye nta kindi navuga oya n'ibizima rwose muzara aravoma muzara agateka muzara agasigarana abana akabamesera none umuzimu witwa kwiga umva sinzi aho wamuteye uturutse mbese wowe urumva kubuza umwana kwiga ari byo wita bizima none se muga ubu koko muzara yajya kwiga ngafashwa nande muga umbwiza ukuri nawe ko ari wumfasha barumuna be nanjye nkajya gushakisha urumva yajya ku ishuri bikagenda gute umbwiza ukuri ukabyikorera nyine wowe n'umugore wawe imirimo tugira iwacu ntabwo twayishobora abana batadufashije pe noneho no muri iyi minsi nyina yabyayeho rwose ntarafata n'agatege byose n'ingiye ugomba kubyikorera kandi nawe urabizi ibyo byose nta mpamvu n'imwe irimo yo kubuza umwana uburenganzira bwo kujya kwiga kandi si nawe wenyine n'akazehe nuko oya muga oya rwose umwana wanjye kazehe we ntumubeshyire ni muzima ariga reka yiga se yiga iki kandi nkubwira ko ari muzima rwose we nta n'ibyo aba ashaka urumva atari nka ririya shyano mushiki we rigiye kuzankorera inkono ishyushye ko umuntu akunda icyazi se
yakunda ishuri gute atararigezemo ngo arimenye? Umwana arivukira. Uyu muvuna muheto muzara w'ishegera we yabibonye hehe? Ngaho ibaze nawe. Ugize amahirwe umwana wawe akunda ishuri aho kumushyigikira ngo yige, ahubwo urimo kumubuza kwiga ari wowe. Yiga iki koko? Kuzi ibintu bisabwa abanyeshuri ubu yajya kwiga amafaranga nkayakora he koko muga? Kubibona no kurya biba byambijije icyuye. Ariko kwiga ni uburenganzira bw'umwana. Ntabwo ugomba kuba umwambura ngo nuko utemye Pascal. Ariko ubwo burenganzira muhora muvuga ubundi ni inzira ijya kwande? Ubu se ko ntize simbayehora? Ese ubwo ubuzima ubayeho wumva bukuryoheye ku buryo washimishwa n'uko ari bwo abana bawe bazabamo Pascal? Ikisi. Ese yakubanye menshi ko yaba ubutarangiza ra? Ko Steph ndakawa mugabo we. Imibare imbanye miremire. Mvara umubwire. Biri na mbere banze ukire ku ruhande ayuhanyira Marisa. Amwe wamutwaye yo kugura ibikoresho by'ishuri. Mu by'ukuri nanjye ndumva ashaka kuyatanga kugira ngo ndebe ko nabona amahoro mu rugo. Ariko tudufaranga umpembye rwose ndakuramo nkagabanya ngateranya nakuba nkagwa muri negative. Ariko se nkubaze. Nyiramariza uramutwaye amafaranga angahe ku buryo rwose yose ugiye kuyamusubiza? Ubwo ntabwo mbeshya wowe. Urumva kubera ibibazo tumazemo iminsi rwose nakubeshye mperuka kubaka urugo mu byumweru nka 5 bishize. Nyiramariza yaragohanye noneho rero. Ubizi ko byarutaka kwima ibijumba n'ibishyimbo ariko nakuraze nyuma y'urugo iyo minsi ngana gutyo. Ubu rero inama nari nigiriye yego niyo gutahana akaboga wenda nk'ibiro nka 2 nkareba ko twakwiyunga nyine uyu munsi bikagenda neza. Dore ko buriya mu rugo nta n'ibikomoka ku matungo biba bihaherutse. Ariko iyo nama wigiriye ndiyo. Ariko rero mushyire n'agacupa. Kumusengera nabitekereje. Ariko se ndabikoresha iki? Ko ari byo nakubwiye nyine ndi gukuramo nkagabanya nateranye rwose nkabona nta kivomo. Rwose busho. Ndwana nk'umuvandimwe. Murwane hose ngiye kugusabira Nyiramariza imbabazi. Oya. Rwana nguriza udufaranga duke nikorere nyine izo gahunda zanjye uko naziteguye. Nsagure nayo agacupa kamwe nitubona ikindi kiraka rwose nzakwishyura. Umva rero mubwire Stephen. Uramenye rwose. Nanjye nifite ibibazo mu rugo rwanjye. Kora ibyo ufite ubushobozi ibikora niyo byihoreye n'ubundi ibibazo ntibijya bishirira rimwe. Engineer Bushumbi cyangwa Mariviziyo Veni Papa Obama utankuye muri ibi bibazo kuko ubucuti bwanjye nawe bwabushingiye kuki? Bushingiye kugize ubucuti bushingira kuri ibyo ngibyo. Ibyo bara byose ariko ubanza wishyura amafaranga. Mugurira abana ibikoresho by'ishuri mutange n'umusanzu musabwa kugira ngo rwose barye ku ishuri kumanywa. Ibindi bizaza nyuma. Wemeze kunguriza busho? Ko wikanze ubaye ikimute? Ntacyo nuko ntari nakubonye Felicia. None se ko waje kwiyugika aho mu nguni muri salo wenyine wabaye iki? Ndeka Felicia. Ndeka nanjye sinjye. Ahubwo ndabona wanarize. Wabaye ikimute? Felicia nakubeshyira umusaza wanjye pe. Narize kubera Petero. Hasi Kigali we. Ariko Petero mute. Petero mwongeye kuburaga kungukanya? Tukubura se namukuye noneho ko namubuze burundu Felicia. Byagenze bite? Nyine sinzi uko byagenze. Niba abakobwa baramushutse ngo anyanga kemera simbizi pe. Ubu nitukivugana nakiza mu biruhuko. Mbese ubu namakuru ye n'amakenzi. Ubona mwahise mutandukana burundu nimuzongere guhura na rimwe? Ariko ubwo nukuvuze Felicia. Nukuvuze uzi n'ibintu byose nge na Petero twanyuranyemo. Uzi ko yavuye mu ishuri akajya kuba umupagasi kugira ngo abashe kumfasha. Uzi urukundo nge na Petero twakundanye. Uvuze gutyo wirengagije ko Petero yambereye inshuti nziza Felicia. Inshuti nziza yatumye utageze ikirenge muri kaminuza twari twigomye ngo wige se mute. Iyo ni inshuti. None se niko yabiteganyaga cyangwa we ntagiye amaze atiga kubera ibibazo twembi twari dufite? Hanyuma asubariye muko ntabwo yasubiye kwiga. Ubu se nawe wasubiyeyo? Ngewe se nasuramo gute kandi ndwaye fistile itarakira? Fistile yaturutse he? Akakabwa ngo ni Petero siko nyirabayazana wayo? Ariko byibuze njya kwagwa bwa mbere ne wanshakiye amakuru yaho bazayivurira ku buntu. Nagende
yagushakiye amakuru se anakujyanayo cyangwa ubundi umujyanama we ntiyari yabitubwiye? Yego yari yabitubwiye, ariko kuba Petero yarabitubwiye mbere ni ikigaragaza ko nawe yanekerezagaho. Oya wikomeza kumwihomaho mute? Niba yarahagaritse kuvugana nawe akaba nta n'amakuru yakiguha, ubwo nuko atakigushaka. Sinamureka rero ngenda cyamushaka, kandi ndabizi ko nawe buranshaka nuko bamushuka. None se uzakora iki niba wumva yarahinduye na nimero yakoreshaga? Numvaga najya kumureba kuri kaminuza tukaganira imbona nkubone. Yego ukava hano ukajya mu mujyi ugiye kureba iriya mbwa ngo ni Petero. Ahubwo nshakira agatike gusa Felicien, ejo ndazindukirayo nzagaruka tubonanye menye niba yaranyanze cyangwa ari ikibazo kindi yagize. Urongeye muko uzi ko utagira isoni? Niko mute? Ngewe Felicien nguha amafaranga yo kujya kureba iriya mbwa ngo ni Petero. Ariko se nyine fata nyine urebe ikirimo wese wivumbura utanarebye ikirimo koko. Ariko icyo ndeba ni iki Stefa? Nyine ariko ubu ntureba ko nahashya akaboga. Amafaranga y'ibikoresho by'abana se nawe urayafite ko nakubwiye ko nzongera kuvugana nawe ari uko wayazanye? Ariko nawe ntiworoshye. Ko Nyiramari ubu n'aka kaboga kuko ntahanye ntiwagakaranga. Genda uzikarangire cyangwa uzishyire imbwa ya Bushombe. Yewe Mariza wanjye we uze gufata imyanzuro pe. Ntayifata se. Gusa nanjye burya singwa nabi iyo umuntu ankebuye ndumva. Amafaranga ngaya nayaze. Urayazanye se? Nuko rwose. Kera ahubwo yabare rwose aranuzuye. Kabura icyago rero. Ubundi se wigiraga make. Ni iki rwose nashakaga nta kindi. Ubu noneho twakongera tugahuza urugwiro gahunda zikagenda neza mu rugo rwacu. Hari icyo bitwaye se? Ahubwo reka mbwire Kantengwa aza tware aka kaboga abagakaranga twiganirire. Yego ratamarizo ziraboro n'aborozi bataramiye iwanjye. Umva nk'ako kazina keza ubunyise. Ubu se waherukaga kukampamagara ryari site? Halo? Iyi nimero ko ntayimenye ninde umpamagaye? Ni ngewe Nadine Stefa. Wowe se mbese ubwo umpamagaye gute? Nguhamagaye gute? Wagira ngo uhamagare nese? Ariko nta gahunda mfitanye nawe. Yego nta gahunda mfitanye nanjye koko. Ukomeje kunyirengagiza gutyo rero, reka nzagaruke Nyarurembo. Ntuzamenya gahunda dufitanye hariyo. Nawe ukunda amahane ye uzabuze gukora iki se? Ndayakunda koko. Noneho urumva nakomeza kuvunika ndera umwana ngiye nkaho namwibyaranye. Umva ndakumva. Ntunkange rwose uzabikora uko ubishaka. Rekana niryamire uramuke. Kwisi uhinduka ninde mwavuganaga Stefa? Nyiramariza namenya ko Stefano yavuganaga na Nadine haracuriki. Ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikeye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze bagenzi bacu mu ikinamico Urunana. Nibo rero bashoje amakuru yacu kuri uyu wa kabiri, ariko mu kubasezeraho na babwira ko Minisiteri y'Ingabo y'u Rwanda ivuga ko mu ijoro ryakeye abasirikare 3 bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bambutse umupaka. Yatangaje ko umwe muri bo yishwe arashwe nyuma yo kurasa ku irondo rya gisirikare, naho 2 barafatwa. Itangazo riravuga ko abasirikare ba Kongo bari bafite imbunda ikoreshwa mu ntambara n'udupfunyika tw'urumogi. Twagerageje gushaka impande zombi, u Rwanda na Kongo, ku bindi bisobanuro birambuye kuri iyi nkuru, ariko ntago twabashije kubabona. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza imiryango. Ano makuru yarahagarariwe na Prudent Sengiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Danny Cox. Amakuru yacu arakomeje ku rubuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com.